jadi kau puji Nabi ta apa ifau nah kita bani di kalau puluh Muhammad puji Nabi ta kalau puluh kalau apa ya lupa talapo iya penting ngarang Nabi ta kalau puluh nah Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu liutammima makarimal akhlaq liutammima salihal akhlaq liutammima husnal akhlaq wassalatu wassalamu ala khairil makhluqat sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa atba'ihi sadat raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah wa tiba. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa Depan Pak Soko Celak sahabatku. Yang saya hormati Ketua BPD Desa Depan. Yang saya hormati kalian Guruta Ketua Nahdlatul Ulama Kecamatan Belawah beserta jajaran yang sempat hadir. Ketua Ikatan Dai Belawah beserta teman-teman semua, Ibu Ketua BKMT Majelis Taklim Kecamatan Belawah beserta anggota dan seluruh Majelis Taklim Silino Kecamatan Belawah yang saya hormati. Hadirin hadirat, Bu Imam, ya, Bu Kate, Profesor atas semuanya saya hormati. Alhamdulillah wa syukurillah, iya wenyewe wa masumanga usadi. Nasaba ya, alhamdulillah mega ki. Napak ko to sa di melo maselan. Sama ko melo tendre. Apa kamana yang guru telo ko? Iwan ni sarena asoko Lisa dito kami saka Lisa Malisa boleh ka Papua dito masela pa dito kami saka way ko yung masyaallah kamana guruta nah ito suruh kanjaan na kung kamana ito acay kung kasala na patuju ya minimal kung kasala pwede ni poda tawe pa katututaw madari ko podangin ko sala pacay ka to padahal kung podang kita ko sala syukur ki terima kasih. Engkau tahu tuh kepodangi mas baik baca kan ikut engkau tahu terutama pengaji biasa sesa aduh salah-salahnya nak bateta nah semakin kalau pagur ka maca kak nih tete padahal akata atau ngadecing terus siap mario kak kong kepodaka kadai engkau tuh salah misalnya ya tuh melebih ke hadir engkau sih dihadasa ya nasa bayaro kotolo mamulu ya 100% kotolo mamulu cak gilung bapak cak gilung ini ya lah ya harus kesing sinin apa cara ko maulu tidak ada yang lepas membahas cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya dia akan paui ya engkau si dihadasa narampe pengulut Aisyah maka dari pengulut Aisyah narampe Nabi ta halid dinu illal hubbu wal bugdu halid dinu illal hubbu wal bugdu yero agamae termasuk isatna agamae al hubbu cinta karena Allah wal bugdu benci karena Allah ya. Kong kata puji karena Allah
kau kata benci karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ternyata mencintai Nabi itu hebat, luar biasa. De napada kotolino ipuji, misalnya ipuji beneta cocok sah, makasih kita tanam nasuang natapu kianak ta dia pakai ipuji beneme, tapi belum tentu istri kita itu membawa kita letu di surga. Kebalikannya, ipuji lah kita makanya sah tiala dina ya sesu. Tapi juga tidak ada garansi dan jaminan suami kita itu bersama kita di surga pamasena Allah Ta'ala. Maka mana relenge akan tetapi cinta kepada Nabi engkau sedih hadis sahih engkau kau kita na Imam Bukhari, maka dia hadis rawahul Bukhari. Ke Bukhari si bawa Muslim, maka dia sahihul Bukhari, hadis sahih. Engkau makun rewatun Nabi ta Pak berjama majelis tali robas teman Pak berjama dia kan lau kalau ditunangkan lah raji mak berjama yang makun re matua nih mapa mulu malu ratu matua mak berjama ya engkau sedih waktu itu matuain nulis kapan nih tali nak kata macawe nih kapan pak itu kata matua ya tiasa le macawe pada dia lagi ulun mololo. Nah, makutanya aku Nabi ta, ya Rasulullah. Ya. Terus cak gilut tuh. Lopa-lopai ikut. Ya Rasulullah. Nah, ada tenang. Mata sah. Suruh na Allah Ta'ala upanna kamalinoy. Maka dia Nabi tasibah sahabat mana kiro tu matua maka akan makalino makutanang maka kita lainnya. Misalnya aku tanya kada aga nama aga yang ada nama kasih atau mana akan makalino makutanang ada na Nabi taye mata sah. Maka Nabi ta kita bit mapebara dia kanja lusu dia nasinggu maka dari bita ma adati laha makin nanti makunrai kuburane ma adatta makunai ma adati laha aga mo pas dia kamu maku tenang ngasir mundri karena amal abu sadia kumate kumu pakai ma adati laha maka dia makunrai aku kajak tu je nasen de namega ya la kasiri salatin wala siyamin wala sadaqah suruh Allah Ta'ala de namega sampajaku kasih perlu sunat cek dek mi puasa aku perlu mi sunat aja namega sumbang aku cek dek tu mi tu perima de namega malaku tapi engka watuang nah ini ye maka dah agak watuang maka dai makun rei ohoi buka na iya watuang upoji ki surona fungalata tania sampajaku watuang tania puasa ku watuang tania sumbangaku hajiku sakaku tapi tania yemiro watuang papujiku ohoi buka upoji ki surona fungalata cinta kepada Nabi akan apa nabita anti mamang ahbabati wajab puiko si bawa no temu puji matu ke surga Nabi ta minta masuk surga ye makun reye si bawa Nabi ta berarti konten ini juga dijamin tamato surga pamasena pengelah ta'ala hadis sahih rawahul Bukhari. Jadi mencintai Nabi itu luar biasa ya. Tomal lebih yang kehadir sebenarnya engkau di kita patan rupa iro kewajibat tak konebita ada 4 macam ya, minimal 4 macam kewajiban kita kepada Nabi. Nomor siddi bihubbihi ya, nomor siddi kewajibatan bihubbihi ipoji Nabi ta. Nomor 2 kewajibatan ia naritu wa bizikrihi tulirampe to masalawa. Yang ketiga wa nasri ibantung agamana ya ciri misalumpena. Yang keempat adalah wa taukir
ihormati ipakalabi inabita sallallahu alaihi wasallam. Yun na patan rupa melorang peta cede bihubbihi nomor siddi kewajibata tapoji inabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi rapi harus di hadis, maka dia mencintai Nabi itu adalah balasannya surga pamasina pun Allah Ta'ala. Itu lebih ke hadir. Ternyata mencintai Nabi itu engkap itu ngajancaki pun Allah Ta'ala nanti ada engkap kau hadis hikmah dan garansi bagi orang yang mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu melewerengi to pujengi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan nomor sini. Iya naritu nigi poji binabita ipoji toi aku puang Allah Ta'ala. Kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Kumupoji puang Allah Ta'ala acerika. Jadi nigi poji binabita na poji toki puang Allah Ta'ala. Ya. Nigi poji puang Allah Ta'ala na poji toki nabita. Jadi ia wedena serang cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kung ka tahu makada upoji nabita berarti itu tahu na poji toki itu puang Allah Ta'ala. Ini sudah gak dijamin dalam surah Ali Imran narampe pengalat Ta'ala. Ya nigi poji binabita berarti no poji itu pengalat Ta'ala. Yang kedua tuh malebih ke hadir nigi poji bisuruna pengalat Ta'ala dijanji pamase kasih sayang. Ya utiuna Allah wa rasulahu ulaika yarhamuhumullah. Kamu turusi penglataran si basurona ulaika yarhamuhumullah nama sayino penglataran. Kita lai pamase meleki dece penglataran lino meleki dece penglataran serimundi. Jadi hikmah atau balasan atau kepoju Nabi nomor 2 na poji ki atau lolongki pamase di sesena penglataran. Yang ketiga atau melebihi ke hadir nigi poji suruna pengalat Ta'ala diberikan petunjuk. Ya lolongi petunjuk di pengalat Ta'ala. Kong kata poji Nabi selalu diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agak itu melebihi ke hadir nomor apa nigi tahu poji Nabi majappu matu asrimundri ipasibaway nabita naniya nabi lenge. Ya wa may yuti illaha war rasulah faulaika malana an'ama Allahu minan nabiyyin was-siddiqin was-syuhada was-sholihin. Ipasibaway nabi suruh-suruh tau salewe tau matasahe ni kairo tau angke poji nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ipasibaway tau makasinge ipasibaway tau salamae pasibawa itu madicenge berarti alene pas salamato boleh di pengalat Ta'ala. Cuma lebih ke hadir agapi nigi poju Nabi tayalengi kita ketenangan. Ya nigi poju Nabi tayalengi ketenangan batin. Ya tenang ngatinah. Jadi cuma lebih ke ini nomor sidi intinya ya nari itu tak gilu sih. Jadi ya jadi papuji Nabi sallallahu alaihi wasallam di ibadah yang luar biasa, bukan adat tapi ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini nomor sidi kewajiban kepada Nabi tapuji Nabi na cau papuji tari sewa-sewai. Ya la yu'minu ahadukum hatta akuna habba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajmain. Maka Nabi dina suku tapamu
nareko demu puji nabita labbi mu puji pinaya ambokmu anakmu sinina tolinoy nabita nomor sidi sesae nomor 2 mana milamondri ya to malebih ke hadir angka panguluta Umar bin Khattab ya kita nabi ko nabita Umar mu puji kakah kita nabi ko nabita maka dia panguluta Umar puji ki surna Allah Ta'ala pekko caramu puji kak tega mula birang kak na iya alemu maka dia panguluta Umar onro data surna Allah puji ki na iya beneku puji ki na iya anakku puji ki na iya warang paraku tapi sama no sa di puji mi aleku na ini ya ini tuh saya ada tempat dipuji maka dibita la ya Umar de pada suku tepat nulis malu nak kemana kira ini upuji ki naya beneku naya anakku naya apoku pak itu apa puji to tapi ko aleku sama tadi ya si mopi lah depa dia nabita si runtuh memang makutan nabita Umar maka tuh dia kan mau puji naseng ternyata surna Allah Ta'ala ini nomor sidi nomor 2 mana misi sae akan apa nabita al-an ya Umar maku kwewe nape makasih tapakmu al-an sekarang baru benar keimananmu ini gini kita nabi remo pileng saliway nabita de patuna suku tepat nah ya kemudian dia ke hadir inaro nomor sidi bihubbihi ya kewajiban kita adalah hubbihi tapuji nabita nomor 2 bizikrihi yang ngerang nabita itu masalah ya kita lagi zikir mengingat nabi dengan bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mega hadisat na salawat maka dia ada gurutang ikut masalawat si Quran telu niakna nomor sidi tunya koto masalawat maka dia masalawat ka nasaba parintana Allah Ta'ala apa perintah Allah Ta'ala dalam surah Al-Ahzab maka dia Allah Ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima masalah ka Allah Ta'ala perintah dewa salawat bawang Allah Ta'ala berkata salawat sedangkan Allah Ta'ala masalawat malaikat masalawat lebih pa idi umatna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nomor 2 tunyak tu masalawat kan sabak upuji ki surna Allah Ta'ala tala masalawat irampih tu rampih ki surna Allah Ta'ala sabak upuji ki ya. maka dia arae man habba syai'an faqad aksara zikra ni gini ki puji wis dia gaga maapa ina bau jadi kau puji nabi ta maapa ifau ya kita bani di talapuluh Muhammad puji nabi ta talapuluh ngalau pat ya lupa talapo ia pendengaran nabi ta talapuluh nah ya jadi selalu menyebut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jadi dua ni nyak kedua masalah waki tanran nai puji nabi ta nomor 3 masalah waki tengerangi hajat kata masalah waki melodale assalam Allahumma sholli ala Muhammad alika pu dale meloki majisi ngasalah waki napa ke melodi singan ya itu terlalu kung kata malasa suruh kijapi tajapi kau kata salah asar wabani Allahumma sholli ala Muhammad warni ada mi teman cewek ada maru mabu marana kita tahu salawat ya tengerangi hajat dah
meloki sogi ka, meloki kemadisi, meloki malampi nguruta, asalawakitengarangnya kata tadi itu magaga. Pendepan ada geruta. Jadi nomor 1 itu masalawak ini akan perintah na Allah Taala. Nomor 2 itu masalawak nasaba ipoji bina bita. Nomor 3 masalawak ia naritu engka akatata. Si korak-kuranna akatata mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam asri mundri. Ya. Jadi gini kita masalawak wajibat lahu syafaati nasriwi angan rohanu nabi ta syafaat nabi ta matu asirurina Allah Taala ya. Kemudian lebih ke hadir yang ketiga nomor 3 wan nasri yak kaciri we saling pinan nabi ta yak ciri we ampe-ampe nabi ta ya cede mero urampe ampe-ampe orang po siya cede ko asana macero ya ulangi cede ampe-ampe. Ternyata yanalisai salah satu tujuan utama yakan Nabi tamantai suruh innama talunang ya hadis orang fikih innama buistu li utammi makarimal akhlaq innama buistu li utammi masalihal akhlaq innama buistu li utammi husnal akhlaq telu aga betana silengan yutusuka liutami ma pasukui akhlak ampe-ampe we. Nomor 2 liutami ma solihal akhlak liutusuka macai suruh liutami pasukui ampe-ampe makasinge liutami ma husnal akhlak yutusuka pasukui ampe-ampe makanjai ayo mana muah. Nabi yutusu intinya adalah untuk menyempurnakan akhlak. Ternyata nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad makanjak menemua ampe-ampena ulaikal ladzina hadallah fa bihudahu muhtadi nasabung taala makanjak mana ampena nabi dulu ya Nabi Adam Nabi Nuh Nabi tapasukui dega mapunangi we hulukin azim saliwane Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah taala makadah wa innaka la ala hulukin azim majappuko Muhammad iko mibawang mapunangi ampe-ampe azim ay sang azim ngatonri maraja malupo ya pui diwatangi malupo malaiku asan tadi ampe-ampe we masya Allah engkana kana bita si pulong sahabana akan dapat dipitah napasang sahabana tanya sempajan surangi tanya puasa akan dapat dipitah alaika bihusnil khuluqi sahabatku si tinaja ko si boleh-bolehmu pakas singi manangi ampe-ampemu ya nomor sini dia kada pakas singi sampaja sunatmu maka demi alaika bihusnil khuluqi si boleh-bolehmu pakanjaki ampe-ampemu makutane Abu Hurairah. Nah, itu kok ada saya dibaca dia kata ya kayak apa lah Abu Hurairah. Ambok coki. Ya Abu Hurairah termasuk ahlus suffah. Aku balian nama sigi munro. Unro parina Abu Hurairah di kabolana, kemudian nama sigi munro. Ya. Tapi megal ada hadis apa lah? Makai dia nasi bilan Nabi tah. Dia nanti bilang dia kan jauh mana ahlus suffah sana bahasa Arab itu telah ahlus suffah tanya itu tak super kong kanana na suffah ko tanya itu akan apa Abu Hurairah Abdurrahman bin Sahra asalnya Abu Hurairah nama aslinya Abdurrahman bin Sahra maka dia Abu Hurairah wama husnul khuluqi ya Rasulullah tiga dia sengampi-ampi maka siti kan bangsa nah maka dia bisa kasih masih pakmu maka dia Abu Hurairah tiga na suntung sunung penglatal biki tepulaki barang disengin maka dia bisa talun rupa sarakna inapa yasang maka sengampi-ampimu kemana nih ko majelis taklim kemana nih talu
baka 30 kah lebih. Akan nomor sini tasilu mang kota akah. Nomor 2 ta'fu amman zalamaka. Yang ketiga tu'tiya man haramaka. Rawahu al-Baihaqi. Aga betul na maka nabi tatalayam bang pimadece nomor sini tasilu mang kota akah sumpungi to patunge ko eko kato banci ko we ada basita pamulai wi makanja pe ampe ko kato bombe ki tapi di pamulai mewah ada makanja ampe ya poi di cha ko mewa ka dia cha tu si di cha bu ya 100 mako ki di tu camen anak semewa ada kan alena bunga di ka ada maka Nabi tai dia pernah suku ampe-ampe mu dia pernah suku tasilu man kata akah sumpung kong kepetu lelum terutama ko si ajita adalah alum melulung petu na petuna sambuna ya. putus sambung tasilu man kata akah ampe-ampe das Nabi tai nomor 2 agapi wa ta'fu amman zalamaka adam pengengi nareko angka tau manuko jadi sumpung ipeteko ada pengi temaniko napalapu kita baca guru ada bangna dewala ko ita wa apa sin rezeki ji mu anu ka amat ko maka ini mau muda guru kasih tahu bala ke 10 jadi bala roban nah angkat cede kok orangnya jadi kong kata manuki wadi satu tuh makamala dia itu dosa tapi angka sarana nacang ibu Allah taala lebih lebih batemu makin reko ya itu kok orangnya dalam surah An-Nahl fa in akabatum tipak pelakuran fa in akabatum fa aqibu mislima uqibatum bi wala in sabartum la huwa khairul lisabirin surah An-Nahl ayat syarikah ya disuki matu mukai macawe ini ko subhanah nah makanya Allah taala fa in akabatum kau kata diri ko Paakibu bisli wadi muala pada ngajak guru ko sidi kilo karena apa aja guru na jak guru tu sidi kilo aja upah lebih upan na lebih ngudobol kedua makin dong tu sidi wah apa tapi maka dia mengalah taala wala in sabartum mulai sabarae ngajak guru kita weh mau dampangan nih wala in sabartum musabarakan dia maka mala yina ro kami nang makanja wala in sabartum dia dak makanja ko ya dabong kita wa yina sa nabi teh yina itu wa tapu man amman zalamaka kong kata menganuiki ada pengani sebelum dia minta maaf ya poi dia na dia ada apa dewa ada apa aku makro tu cara ta ya koki akorangnya si bawah ada de nelorong ipung Allah taala de gaga syariat nero minta maaf yemiro memberi maaf sebelum diminta itulah ajaran agama yang paling bagus sebelum orang minta maaf ada bang memang nih melo kita wena ada pengang kamu apalan nama do tapi kude penelo ada pengadam nih pas tanya apa tuh tapi tanya apa tuh watanna yang ketiga nas nabitah ampe makasing ya naritu watu tiaman haramaka warengi to kadi warengi to makadi ko ini to lewo mo bu kalau ke mak bere pite to makadi ro malen imon ripe mabasah ayu ya apa ini com malen al kadi bu ye pato mo na bere ko nari kita siapa malen sini to mo le ko nas nabi tadi na supu ampe-ampe tu tiaman haramaka
Wirengi to maka di inapa suku ampi-ampi. To mo ke hadir. Engka bakun rei ya. Jadi itu anu bita pengen mega benena kung ka masalah agama iro makun rei ku benen na bita makutana. Iro api perlu mega benen na bita. Jadi kue dia aja kalau mega benena pada to ka makutana. Makutana makun rei ku benen na bita. Aisyah. Agak tenang. Suila Aisyah an akhlaqin nabi. Kita Nabi Aisyah. Aisyah, pikko ki orang pempen na bita. Makure memista nga pempen na bita. Akan apa penguta Aisyah? Qalat Aisyah kana hulukuhu Al-Qur'an. Ampe-ampe na bita pada akan apa aku orangi. Jadi ro na bita tahu aku ra joka-joka. Maka dia korangnya loreko, lore ina bita. Maka dia korangnya lo alau. Jajir na bita ako radyo ka joka. Di nalain na paulit tidak pegang tidak ko na bita. Ako radyo ka joka. Iulang pegka kakurangnya ancaman ng pungalatala. Nakanaman ang pacara baye termasuk ya. Akan ako pungalatala kabura maktang indallahi antakulu ma la tafalun. Maka di pungalatala mulumpul ada dosana. To macep bawi dan napigawi. May manra segi. Ipudat kade aja pasasang, na hindi pasasang, kada bito mo lupuhan lo sabi ko pacara mah. Macam mo pawin na ipapigaw. Kabura maktang indallahi antakulu ma la tafalun. Ako ra nga makada. Ya. Kamu lebih ke Adib, saya di mana? Napis tengah jang. 5 japi. Ini warna ya soyo. Ya. CDP iro ko korang isi bahade saya kemulai kaji iro nabit tingkatan iro ampe-ampe tingkatan na telu tingkatan ampe-ampe tapi iro ini mau si dimi rule boleh nabita nasang telu tingkatan na italay akhlak ampe-ampe tapi tema tu aleta ya tiga tahun roy tingkatan mariawai ka, lotangai ka, marasi ka. Ya. Nabita manas sama marasi non roy. Ya. Majelis saling matu marasi itu non roy insyaallah. Agak nomor sini. Terakhir nih 45 nih lebih cede. Tingkatan yang pertama maka dia bahasa Arabna jadi siapa al-akhlaqul hasanatu ya al-akhlaqul hasanah akhlak yang baik ampe-ampe makasing ampe-ampe makanja apa ampe-ampe magalo babalo ya yang betul kah magalo yang betul babalo akhlaqul hasanah makasing agak contohnya ampe-ampe makasing iwala itawe pada papilcina koidi membalas kebaikannya orang persis mualeka sedu paki cak biru toka mecawa toka solo ko mulai bapak butika misalnya 10 lau bapak ko 10 aga sanero al-akhlaqul hasanah ampe-ampe makasing papa pada nah iro ini mega tiboji ko pa ada newa ka ada yan wewati ada majamaru to ka ay dega wako ini mako betor si pata to timelo ke pada mati mewah ada dasar dia ada jualan tuh padahal mestero ini mewah ada mana ngiyana sa dito nalika jadi kung kataw makamala tuli pada napay darajat na mariawa ampe makasing sah ya daripada decing elingin naliawala kija makasih sah tapi dia pa namatandre pangka na
Iko ipasitamangi ko wajo ada na arungnya wajo 3S italay ampe makasing. S si pakatau, si pakalabbi, si pakainga. Italay si pakatau na pakatau kita we pakatau ti. Ipakalabbi tawe na pakalabbi to ki. Ipakainga itawe ipakai. Ye pa ni nelet ko na rito ki. Itala ni ampe madeceng. Insyaallah ko mana kiro. Kung kadiga tanak ko de na peko yero ay madudulad tu. Kung madeceng ito mo aja aku ay. Perlu no selalu ko ni. Ko guys. Satu, ampe al akhlakul hasanah. Ampe makasing, ampe makanja, ampe mabaluh. Tingkatan nomor 2 mendek al-akhlaqul karimah ampe malabbi dia nama kanjak bawak malabbi ni weh tahu malabbi nah anu malabbi lagi itu makanjak lagi malabbi weh anak daro pacar kanjak nah iya makanjak sah weh anak daro malabbi nah weh makanjak topi makan ya nono mana ampe malabbi aga tanrane ro ampe lebih ya nomor sini baslun nada tanrana ampe lebih baslun nada napujilada tulung ni padanna rupa tahu dia nomor mite tahu man rasa-rasa dia na malagmita tayo malupu madakka na weringi kong kakagana baslun nada tandan na tayo mapunang ampe malagbi ya baslun nada. Nomor 2 wakapul aza dia na puji padiri atin na tayo dia na puji melekele tayo dia na puji manganiwi tayo dia na puji poporimundi tayo dia na puji berogambu tayo to makanya apa ni anu melebih apa na. Yang ketiga talaqatul wajhi. Ayat talaqatul wajhi iya naritu wajahnya berseri-seri. Tuli tak biru menyamakin nawa. Di mana hana melo mata musuh. Mau macai dia tu musuh. Ya. Kamu tu mapakor we ti menyama je ko lupa. Amo de kadina marati mencawa to cak biru to wah tengarang ya makanya bita tabassama liwajahi ahadikum sadaqah ni gini punya buru iwereki apalan pas sedekah kuma kurang ini dia sedekah makanya bita pamegai cak biru mu kung kata mes lupa angka patau mu cak biru ko diga kata mu cak biru malah asa ko angka patau cak biru ni yang kamu tahu mau tahu sapi micak biru tuh nah lasa itu ya dua nih sidi mana nomor 3 tingkatan ada ampe nabita khuluqan azim itallani bahasa rakna al akhlaqul azimah ampe agung matandre agung niya nero nabita mapunangi pengatala makada wa innaka la hulukin azim agero tandana ampe matandre we namo napadiri kita we nangamo nagabawa kita we iwala to deceng saya ulangi kita lai ampe agung namo majata we koidi maka sitoke kualena yenoro ampe pangka sidi naja guru kita maka aja ki kualena nalek kita ko bola misalnya kaju parapa yeleng ita panggamano makanya nabita italay ampe malabbi namo tau majasi pak koedi iwala to makasing ginero italla al akhlaqul azimah ampe agung dang ampe matandri marajah kok
30 seraman nek. Ya. Angkat cedek ke sana cedek. Ya. Cedek mana ni? Contoh kan Nabi ta pempen Nabi ta barai melambang mau pakai ni apa dai Nabi ta je. Yero Nabi ta sallallahu alaihi wasallam namo kapere mangu kita makada Muhammad hebat al-amin te percaya amo kapere puji ti ampe-ampe Nabi ta labi-labi pasallange amo balina puji ti sa ampe-ampe labi-labi perangan nah ya puji amo rangata sahabata cacatoki apalagi tahu lagi ya angkasi di Palimana Bani Sa'labah ya Palimana kapire Bani Sa'labah angkasi di suku ko ara itala Bani Sa'labah iyero nange na bencilada na bita na betiada na bita tuli na sapa na bita melong pandiri na bita melong puni na bita ya asanero nange Paliwana Daksur bin Haris ya Allah narun angkasi di waktu naruntu nabita liu-liu aku yawana po karumay dia kacau mari ulad Daksur nah semate ng Muhammad pa aja no tahu metameno sapa ko narampu pat dana mataran napatadang ko alon nabita pa ero nabita waktu matiro-tiro cedei nah tapi tapahangi nabita matinro de na pada idi matinro kwedi matinro anrin na kito matewe amo ya iya turu kito to pasadi nabita ko matinro akan na po matinro nabita matanna de na tinro atinna al ainu tasma wal qalbu tahsya dajir nabita ko matinro de na kana tinro tinna akapajemi nasadi Nabi tay patadangi padang alona mati Daksur dengan suara yang magerak ya Muhammad mayam nauka minni niga mewai ko Muhammad makokewe niga pasalama ko logatan na bangkuku matemu Muhammad mayam nauka minni ya Muhammad bikin bahasa teh pada dagi bangku makro ya laban nih tindri makwe Nabi ta karena dia adalah Rasulullah dengan tenang membuka mata menjawab dengan singkat Allah tanya alangin apa Allah betul apa nggak tahu apa salam kak kok kata kertaki mulut apa ini kok salam kok Allah nggak pakai lari kufur ke kada lari nih salaman itu as nabita Allah we tendre liman Daksur lepe pat dana nabita nalai rupat dange napatada ngi ko alon Daksur satu sama akan apa nabita ya Daksur mayam no kaminni ni kato si pasalam ako akan apa Daksur la Muhammad dia kan pasalama ka mati na to kasi janda itu biniku ninggal aku bini bikinnya ya taruh janda Allah ternyata Nabi Muhammad sabab punangi wi ampe agung luar biasa matandre de nauni Daksur de na diri wi Daksur de na kada wi Daksur nalengi bangkunna paddanna ala ni bangkumu muli sallallahu ribolamu salamat no pole kuya kira-kira tala mo di ibu ko kataw lopat diri ki makar tapo kwe di sikura-kura na li jaguru coba ayo tawamu sikura-kuran na tapi akan na po Daksur ay tanya aja tau biasa Muhammad ako pala na nabi suruh tapata masalah Daksur asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah ta masalang gara-gara ampe na Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam si dinoram peki mudah-mudahan tatana ikut kita mencintai Nabi
papujita ko nabita insyaallah jaminanna surga pamasena pungala taala almar'u ma manghabba nasabita na iya tawe si bawa itu no puji ko ipuji nabita si bawa kinabita ko surga to puji lenge si bawa ti ya sini nah kembali ke hadir mudah-mudahan apa yang saya sampaikan barakah pungala taala nancaji ibadah Wadiki assalamualaikum akhirat bila taufiq wa sada wa birida wal inayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.